O te o folo fa fatalo fatu sa mo lo mai mo ka le nei vanga o le fiafi i le aso lua se furu le nei po le aso fua o le masina o manti lua fe lua se furu le tolu ia malole o lo sai malole te wata malole pale ia malo fo i le fa to le lilo mai yava i pe o le tala i le lo lua pa lo li masantu pa itea il le fo yaso mata go fie le nei fiafi au tato iai fo i le manai o le mafana o le la ia be se fo i o le anga le leo tato ma te sidi le langi ia wa mata fo i ona maruru o fiafi e me se fo i le po ma fa soro i te mo le va vea o fo lo fa taro fatu ia le to o na siata fa le maru le nei vanga o le fifi i le fa o wina fo i le tutua ma le o nanga fa au mai lava na so fo se e pa ia le so fo reile a lau Blue Wave TV e pe se fo i ole por kalambe ole tauta ia e faivoro tātou o te roo, tau te iae, mare brawia, tau te iae, ia, mare fia mare ori ori. Ai mai se foi o le mahalosi e whaafowina i le aso. E pe ia foi o tala le tuis pa ia, whamai o lea e tu mau ma whaataritali i le tua e whaafowina, e pe o le aeto. E ui la wha pe o le aso ngafua, le aso fuili le kau pampamu a kāre mea, pe tau whaatutunga tae, tu e tau fo i le ngā ruenga. Ono foi o le sa matua ngula mai ia, e vai ai ngore wiki. Ai mai se lantu ai ngā so sa nei o tātou fuili le watele ai ngā watoe lau rua fisil whai. Watele na toi foi mai sa o afa la velave o nisi na malanga i tā whaonga o nisi sa malanga i fufuanga. Peila o le te o nisi foi malanga mai to tonu o au jero nei. Po le alava le tūlanga sa ieilu ainga. E pei e whaatilia le maoi antoa o le vaiaso. Ma le tamalau tele hoi lele ko inga kuka ese. Pei e whaatilia i le aso sa e ta uai uto nai. Al mafuangala na e pi tele a fo ina tau li fa i le tūlanga o le whaatutunga tae usu le songa fua. Wa fo ina mantua po fa le le ia fo i kau mafukanga o le ko nga i o le sa kua ngolu. E se baila li tangata fo i le na tau le tu e le whainga ruenga. Ona ua le fia i le imanuia na au. Whaia inga whaka inga wha peolo au puru. Ia, talo fa fo ia i le aso to na i la tau ia. Awai mana tua pe yola sto na ilia na fa mau ni ai na sa ilia pe fa mau ngia mere ngo mai yere Crusaders po fa le ya pu kan pulu dunga ngai au gilangi ile tau sanga na tene walanga na lo na fa si lo wa le tau le faino ma se le malai ia te le ala nga fa pe mele uri o se usale au pepe mai la tau fo tele na mul ta ile pulu ma fa mai ia langa wa ma se le malai ile ka udia nga ma lo nga fa se nga me nga fa wa pe ia okay I don't know why. E ia fo se tali e tau puni ai le fai ina ai ole a tau talia lava fo talia loto ona pi ele se lau pasenge de kau. Lea la pe wo to fa alua lo ile stona ile na ni. Wai lea ia se nga kilo mangi suinga ke kele o kamaka aloa nei. Le no tava ai yo ta alo le la tau sanga le fai no le na to he pingi fa le leia. Ai e ai te mantango fie le langi le leio le tau ele isusure malai ele asafu ile la. Ia ai uma ia isa o iro ka maro sa vai o le mea e kasi o le mea la vai tasi ta uma i ia fa maruru dia te o dole tanto au ka po e puru yo le ka ke ngofu mai o kilangi le fa pe fu ila a mewa tu fai fa pe me o ma tu le ai fa maruru atu o le ua manino la le manto le vai ye le ai tele ani tau sanga i toi mo mi ai fu tau ta penanga ia ina yo tau fa atu ila loi nai le au malosi le nei Crusaders ia Crusaders o tau le ayo keriso ia fa kari kai mi kau ki tintin nei leanga o le sama la tau via io o le au le nei o le sama e fa ai loa mai ai o le funga matango fio ni mea io ia le la le sa uri sia mantou ta longa male au malosi se tatu moana Pacifica ia pi paulo moanga le kau fiololo ia pi paulo la moana le tau fiololo moana foi le ia mar Pacifica i luma o le moana le na o le moana blues ia e fai asi ke le singa ruenga ko via fai pe ia la le uta vai dula o le mantou au le la loi le lo mua ia le la sa un e fito ai mar moana Pacifica ia ona o le au le moana Pacifica e pio se au fu le wa loto ye tatou Samoa mai se foi na tatou uso mai le tumunu o atu motu tonga
ia e le fa pe o le ave fo ila la ka fa mo le ai o la ta fa mo ave la ta au ia e fa pe fo o le tu la ngai u ia e le fa ina le kuso ipi a ka alo le au Wellington le ma Larry Gaines ma le au le One Pacific pero ka alo poru ma sava te loto ala fo ile te ta fa sava ia o mai foi ai malo poru ia le fa ina fo ia ta to ile fa talo fa nei va ngola fi Bole tolo fa nga por kala me na ia u fa fe nga inga io ta ma fa fe u malava so lava se fa ta fa tau langa e le tau tolo no fo io tau swa fa ta tu por kala me ne fi e ia ri tari tonu nga ia wa ta o to ai lango tonu ia wa mai a fo io na tosi le tua oi ia ma to tole ne u piu lo ta tau va no fo wa ilonga wa ilo ala o tama wa ilo fo ia o na tofi le tua ia o missionale fio ngai pate le o tu ainga sa wa malava le tau nginga e pikopo prestine ia o fai fe au i sona falu penga ia fa talo fa tu sia ta me se o tau tua ia no fo ia lo le levanga o le fiafi le programe ia ona fa solo mai le tatu fa talofa ta mama tina ma tutua o lo mafuta le levanga o le fiafi fa malo tu sia ta fa tu li matu fa filo ia o mai o tau o mai o tatu matua ia tatou au malorosi po ila tau lo faia le nafa nafa tau lima o lo tautua tua vai ma le tautua matavela ia ma le tautua upu a me se fo ie tua iai fai le fatu ai nga tausi fa malo atu ia tau ono le tausinga o na yo tatou matua fai fa leo la tu la ei ia ele fa pe wa sama ona tautu fa wina ile fa le yang o fai le lava e mo ia o la tu tino fo wa le o to tu sale malosi wo po ia no fie ia ma fe ngo fie tu langa o ma yo savili ma tu langa fa pena please vai fa le no tatou tu a ma tu mi fo ia o le lotele o ila tau malanga mai tono ni usire dei yo ila tau fo wo malanga tu America malanga i Samoa fe lava te malanga ia ia fa malo atu fa tar fa tu siata e le nei vanga la fefi ia ona tau runga le fa talofa pe se foi o tau lunga o le tatou programe o wo ma pa anga ma mai la vale tatou Blue Wave TV ia ma programe o le tau te iai fa tai la o le telo taimi o te whea iai po o e le ngata o malanga ku Samoa malanga i tono ni usila anu atu e fai fa tau lea fale o loa ma whea iso tono le tatou pitoru o kilani e le misi lava se tangata e whaata alofa mai ma wha malo mai e se mai i lato whena ngo kai lua mai a tai e le ngato o lo tanuu o a onga ai so se tangata lava e wha malo ma whaata alofa mai peta o mai lo te inoa o ita te loa ai whaafitai fo i le tautua ma le unanga le a ia e mamoli mai e tau whaafitai ma lo tau wha malo a vea fo le nei taimi i la o poro kalami o te wha malo mo whaafitai atu whaapitoa lava wala to delea ia oro mai mo mai o i fika ke loai e mata mai ia e o ngai le tutu sa uma tangata ia i se fia ko mengi mai lunga ma tusi mai sa fa malo ma sa fa malo si au i foi le si e pe yo fai vor fe po e po ale fala ma no fo malie pati ta auto mata po mai ia e au noa ma se kamala ngai fa mai o le to ele pisa fa amane ene awale minoiteli ele so nga pisa o arko kele nga ia afa pe foi la o lete mai mo file mu pe tilinga ngana malauta po inga ia po o mafuanga fo o lo lenga ngana o lo le fia Oi foi desse tangata fa maka isi si wa ka fe kau a tato ye fa malo si fa kwa la puta mai tala le fa mata mai tangata o ma o ele te mafuta mai o foi le e sauka kalangoa e fa talo fa mata ruru lima ma e momoli mai lau fa ftai lau program fa maka wa ye ma se si o ma fe kau o le matua fa matua o lo le fia lau program a o le teu mai o furinga foi le e fa pe wa le ye ma se si o ma fe kau o sau fa pe mai sale se ke le fia ya o ele mbele ke fa so mai le a matile ai a fa pe o ele tate fetau tatia tangata ya le e moni la valona ai fa pe o ele ka ke ruru di mama e so nga fusia la uma e vai mai au tala a o i fo ile tele a lau po mu le mai lu le ke o mi mai le angry face ma pe le te tami mai vo i tu ma fai mai tala por kala me Tio fu ia o ele mafainga e sau e ke ola utala lea
ia ai fo se le yo le actor luta ma ama te o for ma fainga e sa ka fe lo ima e fusi ma lo I like your show e se ro fia fia io a o ku o ni folan to mo tua u a fu de fia fia o ke fa penga ai ta u fo ile tu wala lo ma na ye te lo le si va ngala ya te ilo ni si fai por kala mele a fe la utala au tatu ye le matanga o tatu wala so fu tatu tatu no mali e mana ye fu se tatu fa so ma ta u ai a fa pe fo I o lo e mai mo le por kala me ai mo so wa no ta fa ta no pe ki u ka fe ka wi I shopping center po se va pe ai ye se va e ngai te fie tu ala lo I por kala me te lo la utala o lo fie e tanga tai tu ala la ngo o se tanga tu te talia fo tu wanga iyo talia fo tu wanga mana ye fo le na constructive leile fa soa mai fa pe mai ia vaenga mana ia foi fa se vaenga le mana foi e a fer vaenga le tulanga fa pena ia ai o ke fa mai ia o pe fa fe po la mbela le fa kan ngo ia li mongi ma to lo ia fa pule palet ia ga o mana fa tu la tala e to e fo I mai le tono le panmen ia wa fe lo la ia festa to fa tal nonga uyo le ia tarabe fa solo e pe o le tala le seu ngar tanto proclame o folo fa tu sia ta mo o tu umala share tu proclame le vanga le fa te tele tato company la no sua major sponsors le Tassie market e mai se o tato fa o loa ia le ngata I West Auckland fa solo mai GI ia mai se o tato la lai papakura le na ua tau nu o le fo I wo titi tau nu ua tato o loa fo I e pe a tu isa tamai o loa mai le ngata I fale pe o tato wia ponge a longo o a uma tu inga pa umalo malauli ia you name it o le tele yo isi ngo I au kasau fu me sa mo ka unga lot e te asia le tato me se foi la kama foi le ula nga ia o ka unga ka le ula so le nei tau nei vai tau se fo e ale fu fai ona au mai foi mai o te vetu ai mala o fa silsilanga le ono o le tulanga I lungo le tato proclame tasine public notice a fa pe o lete mafuta mai le te mili nei Samoa mo nga Samoa ka male ele a fe fu ia New Zealand ai a fa pe o lete mafuta mai o New Zealand o lai fa yelo a inga mele Samoa e ma fa yona e au mai se contact le leilava a fa tu ina o lo mo o mia ele Tassie market e mai so tatu o lo import ni a inga fai fo I la tau te fango taina e mawhaiona lantou au mai ale sapalai. Ia ona whafso tai mela ia, ai o tauina antu ia te outou, ia le tātou ofisa I poru. E wha mau popo pe momoli ia I lau kulaia. E maua lava le tau, o le hale tau e vatu lau kulaia ma tūlanga whapena, ai au eke la uare kamariri, le mwhainga au mai. Awa a e manga ke arua I mau kamariri I ngai undersize. E te toi fo ila ma oe, le lau wha a sisila tu, ile nei taimi runga proclame au o mana tua. A wha pe o e wha fonga mai o e le whaiva mai sa vai poru, so se mea lava. Io e. A wha pe o ia te o ele mo miar kama fo ile le ta one off. Lango le wingo le tala. A wha pe o le a so longa le leile tu langa o lo sapalaia. Let's say twice a month fa pe kai wor verso pe masina fo. It's a continuous. Ele o se mea fo ile le na ona tasi nga o le pakasi a ngengo fo loa. O le sa ili ele fionga le iporisiri po o le fionga le fasina le sunga le fafenga inga. Reverend tole F4, ma se for tua ma le Tassie market. O le mo o mea ni a tātou suppliers le au wha ngongoka. Ua tau ai launu le Iyo, e me se fo ila tama fo i le whaaforinga mai e play big. Ia e uma e ngai under deliver. E to tele fo o nisio ila tau le sosoania le mana tua fo ele o mo mia le au mai o kama fo ile o le wahu mai si tu ai ngai at tele fa pena na wa si la fia o ele te fango ka inga le ponge a longo pa umalo o le ume filoa parumalau ngakala ia fa pena na utu si la fia le matai ai au tatou Samoa wa uma ko ai ngai alena tamala na le fa me se fo le uno le pa the one the legal size me mafai ona au mai ia ona e so ta email ia le proclame to te ia ile messenger fa mo moli e te so ta email tanto messenger ale tau te ia
not the blue TV, but the tauta ya ke le page le tauta ya so kai mai mai fa pe mai asiata o le matou ainga lea o lo faia o matou e fa tau matou ia o lo mako fango kai ngai matou va ai o atu lang fa pena o le numero lea e ma fai ona fa so ta i Samoa. That's all we want. O le ala ono le tasi make le kuksisi le mai o le major sponsor lea le tatou TV. Ia ma le unanga le nei o le ala fo ila lea la yona o fa so atu. Lua leo le vaenga o tatou iai lava i le fa'alauiloa le Jasi Market. Fa'amole wo fa'amalie atu mo toe fa'amalulu atu pa ia o le tatou patunu. Ai mai se ila tau ia whakoa apaka mai mole lava. I tūlanga o pepa whainga ruenga fo ia. Kusa foi po tau te ainga. Nela whea tūla o wha'amalulu lea peka ke masangi fo ima tūlanga whapena. Ona o le langona. Ia e whai fo i o le alo fatu. Ai le ai le o hinga ruenga asiaka. Ua uma le taimi sa mo o mia ai ava noa whai ngā ruenga mo i lantou sa manuia i le se i le kota. Wa tapu nia. Ma le nganga whaararo pasi aku le message lea Moses. Ai whamole uke au iki kuria mai au iki sendinga mai ngatangata fo i e ona sa e whaalongo i porokalame ua mai ai pe fo so ale pule le sa whamanino o jorisunga la au le mani to manisi o porokalame. Ua uma, wa leo toi mo mia i le taimi le nei, ua whaamutaina a vangonoa whai ngā ruenga o le kota a le ainga energy. Whaatili foe mo lea e mo le si tausanga. Ma ko foi le koe whai se i tausanga lea. O le se ia i o le lua whelua lua. Ua uma. Wa leo toi mo mia, ma whailau na sa ili atu inisi o na i o tau ainga o lo ingei po o nisi o company. Ina ia avatu wai. Awa le mele la tupu, la afai ma wa venga mafa. Ele alo fa manino tuwa bena, o le afai ma wa venga mafa. Le tau tali tali atu o lo tau ia fa afisidi mai maro tau ai oi mai. Ia ai fa malie le finangalo, ma fa malulu fa unono i lo finangalo. Ua maea le na vaenga, ai tau tua, ia vai foi lan mele au ngai foi se fentua la utala. O iu kake roi foi. O le kele o isi kanga kakake masangi ai. E fai mai a te au sole maa ngai o porokalame. Aho i ka ke roa, ore mo kua pelo ai le makamaka i porokalame. O i, kua yo maua whane leia i resi kua kele o mantou a inga ma mantou tangata mata. Whelengi fo ngai e pe inga ngakale la tau mata ni porokalame ua leva ngakala ngoa kuengis. Ai amato whetau i la. E se le maa ngai o lau porokalame. Ai ka umese porokalame kua ke roa le leia ina. Ele o mata mo o se mea nga mao fo i lele. O i la tate loa. E ko ikiki a ma fitau i malea kanga kaya so uma soifuanga. Ai le iloa whala u iloa o pe whainga ruenga. Ai fato a maua muri le tala. Lea lan to e apata mai ili sto tele. Ma whaakele mai malanta messenger, ma vili mai malanta telefoni. Pero su enga. Ale wha pia sole. Vai ma ke karango aso o vai aso uma ma kwekau i pe ko ikiki lua. Ai vai la ia o le mau mai fa mai na fai atu pai ai tu titi ai tausanga a tor fai unga la tausanga. O u pese atu le fa ala wilo ina o pe fai ngaruenga. Ia, fa penala le winga la le tala. A e fata mala, eu e fata mala fo ua misi le ava noa sa ma ua fuai pe fai ngaruenga. O umala le no le. Na ia fata uai fo e mese fo e toi longo pui li no tau pa imro tau man. Fa te le Pacific 40 mese fo le onanga talo fa voucher le ngata ilia. Ole official to risi. Samoa Tourism Authority. Ia, mauta Samoa, service station se vaitele. Ia, manisi o unanga o longa sua tatou program. Tatou atu mano longa a foi mai. Tatou me i Samoa ia tatou update. Orla le manga yoga ko news update. Fa solo il program le vanga le fefi. Taro fala va Samoa. Ka foi ngai mala o ko ngaru au ro manga le ko i. Ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia. To na yo le sama so taitasi. E te maua le tasi make tātoru au whelesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālangi. Whelesi na wafo, ngā me whelesia ke maua i le tasi make. Le gata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingiki fo i lele le ping taro. Number 1, pe api ni waila e ofa tasi man tātoru au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E ma whaionga whai ei wha ausi, whai ei kuka ese ese. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese. Mahali eia, o lai sio kila ngiangi Samoa, aveni angi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le tasi make. A wha pe foi ke aunga kae walu popo, e ai foi le apa pepe.
e maua fo ia tātou fasimoli ngosi mai lava nei tina ma tama i Samoa le ua faatauina i so o si tuaiga lanu so o si tuaiga manongi ese fo e le gata lea faupu fo le tātou fanuu Samoa le tamasasa o lea ia o ngā mo ngase ia ai me se fo fa i le no lo tino fa pe fo i tātou sama ngā pe o lo maua fo le tātou lenga tou silsila mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga le gata lea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le ua alumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le toʻatele ia wa o le foi vai tau o matua pi i le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so o si tuaiga vai mo le whanau e te maua i nei le tasi market Samoa e tasi lava le whaioloa e te maua umai o loa umanei na o le tasi market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa o auaunaga faaalesoifua malōlōina nei e te maua i le auaunaga a le Pacifica Family Health Group. E latou te whaia tui pui pui mo le COVID ma so o se whamai. E latou te whaia auaunaga lautele mo ainga. E whataunu ina foi follow-ups so o sawa se taimi. Latou te whaia auaunaga lautele faaalesoifua malōlōina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le whaitulou. E whesoasoa ni fo ina i whaititia le tau mawhitapa. Latou te ao ina fo i peki live hantu medications mo lo ainga. Latou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i leo le auaunaga le MSD whapelu wins. Lima Waimahia Avenue i Manurewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele mawhaiona e fio mai, e mawhaiona mahato wantu lo maunta, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Dolu lua o dolu. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo makiva. Se me kana mo vine kwai. Amo yo kolos fanga mo makulo talo fanga jo celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o sin pe fia po. Uso, kan yung kokongi member fufu. Ya okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Malo? Payment. Talo from Bacha. Toe whaafelo ia tūle toe taliu ma prokolame mai malolonga masani le leivaenga o le afiafi. Toe whaatalofa mo wholo whaatudisi o le umawhai o na taupeo mai rungo o le tātou prokolame ma mafuta mai so ilan tau i Amerika. Whaatalofa tūle tō wha swafoa misi le mafuta mai nai Amerika. Ia masio na ainga foi. Ya, mai se fo to telo i latou o le mafuta mai so la se stete to telo fo i latou mafuta mai Arizona, ya mai se fo i o California, ya o Seattle, ma tele lava pale no i o mau stete Alaska, i o la kama o Risco le mafuta mai mai to tele. Ya, Hawaii fo i lo mafuta mai to tele mai se fo moto fianga i America Samoa, fa talo fa antu asiata i antu o to le manga o la fiafi fa talo fa i latou mafuta mai Australia, ma stete fo i Australia. Queensland he ara ga leo New South Wales, o Canberra, ia o Perth, wa o malava i si tatu stete i Australia ma pitonu. Fatalofa Melbourne, Fatalofa Mofolofa tu ya siata ya i le vaenga o le fiafi ya ele tau to lowo to suafa ya ona onisi o vaenga o le tatou proklame fia fa ailoa also ti fia fatalofa tu i le tina matua ya tungaita prefiga 14 yo tau fo le mafuta mai fo i sio mantou fale mangele mi se fo tina fonga
pela fa pe foi to fatu la sudu I Alessandra ia mai la tau o lo o mafuta bele ni vanga o la fiafi o folo fa fa taro fatu le program se foi tama tau o fo anai e mafuta mai lo I Hamilton ia fa taro fatu fo le fionga I fa lo longa ia anai misa Peter le mafuta mai I Flatbush ele nei vanga le fiafi ia malo foi le malanga manuia ia e bese foi o le fainga malanga lau fionga ia lau fionga foi le fa masino le foi sa tu le foi tele o tu sanga le ngata fa masino ngo fu so fa bese foi fa masino ngo fa tu malo ia fa masino mo lunga tono so tato o tru I Samoa ata lo foi le mai ava liko le mafuta mai pakuranga ia bre to tele foi la to I le nei vanga o le fiafi ola tato tu tato news update e ona failo le tanto faso mangai o le meta upu le la tanto faso fo le vanga o le fiafi ai o le update mo mai tono so tanto no I Samoa o le ua failo mai le silsila le fainga malo ile fai ai o ni tulanga o cameras e to tonu o le taulanga ia pia mana ia le fa to fainga ua mafua le fa to fala inga ona o le tupu pea ma le whaatupu la ia. O tūlanga I whaalawelave ma whaafitauli e a fia ai le tūlanga fo I leo le whao mea ma le talepe. To tono le tūlanga la vai ia pia. E le ngata I lea, e le ngata I na whaia a fia ai na I tangata tā whao mai moantu e peo turisi. Ia, to e a fia ai pisirisi ana tō whai pisirisi tonu la wale aturu. Ia, manisi lava o vaenga whapena. Pei fo I la o tūlanga whaafitauli le tau wharekalapu ma whare whaafiafia. Ia, le fo I e tūlanga whaale tonu se tasi o tama ona fo se whaalawelawe le no whaasoa tuai le vēso na jendei tupu mai le whale whaafiafia ale RSA ia pia. Ona ua whaamoa se skulaki. Ia, le tangata ta whao. O lea la ua sirisila whainga malo. Mai lo tari tonunga fo se mea ua lewa ne taun whaile a mea. Kere ka kukupe whai kau milionga sa iai ma mau mea alofa ntu inatu. A eska ko kamai kaulanga winti, eska ko kamai kaulanga. Iyo ele ato se aso ato e sa vali e whaaso poloa uma tutonu lava o pia lan tauia. So why not? Ai se alme o le ale ma whai e ona whai. Ia, e nafo ina o iei le mae. O le au kalepe ma ilan tau le whaia le ngā luenga lea ma le tiutele o le whao mea ma le kalepe whali. Ma tūle ma le whao o lima. E mafua foi ona o atu foi le au fa pi camera I lalo I me foi ke kua e ama I tango pupungi. Ai manai pe a ia nei tanto moli ia ma no fuanga o pou foi e maululunga ma no fuanga e mfai. Fanga mai ai lalo tanto cameras. Botaua o te yoi foi ai tasila le vaenga le ua sirsila foi nga malo me se foi ia o le matanga ruenga o nafa matulanga o le matatale tonu Samoa. E la ua whailo mai. Mana ia foi le whai. Tono se tātou tiro. O leisia tātou talo to mai Samoa. O lea ua wha mautino mai lava le tālonga lea mo le urua I taimi o le a whai eise tālonga le Super Lakapi. E te tonu o Samoa, Super Rugby. Aso sumar whao a Perila. O le masina fau. I le tālo lima I le fiafio la sufaraile lea. I le malai au tū o si o tātou waturu o mō tālonga Lakapi, lea Pia Park, lea o le a whai ai le tālonga, a le Moana Pasifika, ma le au malosia le Red mai Quincelani. Ia, o le aso sumar whao a Perila, no ingoa atu tūro tūli kālena o le aso su Freile. Le whaatau no uina, ia mō tātou le whaafonga mai Samoa, ia mō I tātou fo I fia, mi se fongi usila la tau ia ua, pe ia le alaku I Samoa o le alatu I nei savai. O le laku polu sa vai to telonis. Ia pok ma mawai o leo te tiro atu pe ele availa por ticket to talonga le a o lea ua fa mautu mai lava ele yungi Lakapi o lo o pulenga o lo vai manafa tau lima ia talonga le Super Lakapi e fa tau ruina. Kai pe ia ka longa le draw man tu foi la ele foula ia fikir mele lang o tau sanga foi len nei. E o le talonga le Crusaders ma le draw. O le talonga mua le na malilie ai au o Super Lakapi. Malilie foi ma le pulenga le Crusaders. Ona o se lato give back le ia I kama fiki foi ta alo le au Crusaders vale te leo le nei ia ka ke mafau po a fia e nga fakia ia le au le au pepe ma o le pulu.
ia ona faile me wa ilonga foi ka ko kama o ka ku ma la ve le au gilani a o tau foi ona a ve sta ta longa i fai Samoa u yo le fa tai o le la ye le ta longa le fa tu langa me le su football fa perila ta aloi moana Pasifika ia ma le au malosi ale Reds au le Reds o ta aloi se o ne fiu le tele na huka ma le au le Reds le tama ta alo malosi le Richie Asiata io o winga la ma nei telefone ta longa le anta aloi no winga to telefone au sat pai te ola oi foi ka pua i ka longa ka male io o te longa nga ka sa pai ke nga o fo level o ta alo a supala kapi ia na ngata fo i lo vai taimi io ia ai ona wa venga na fa le tonu lo vai le le na foi na ai le i ai le te mira nga le super 10 ele i face super 12 ai taua telefoni wa ta sile me taua mo sa mo ele ngata e ke aru ke maka ma e tapu ai ona o se me mo le ole a faia tu sa mo ka longa le super la kapi ele ngata le na ai ole a tau fu na ru tapu ai vai pe ke le kau ngai kamaka alo ele ngata mo na Pacific ia ole Reds wa to telefoni na ia lo mata fa na sa mo na ta alo mai ai ta sile na va ngata pike ai nga pike le ai nga fo ia a ka ulo longu la cosa tu pai teo le nu ole ainga e asia calor ka oi e o mai le nu si fa pe nei oi ya mana ya la sta longa le vai ta tu tickets la wa to far so fa sia ta simo va ingi ticket te o mission ta longa le o le sia ta to wa update mai sa mo si ta la fa no si ta la fa vau ai ina o fa so ile la vea ile pasile a tu sa mau transport por transportation na I fangaloa ile lo vesterwai man tua sa o fa soa na o fa soa ai o tele I maua le ave pas ye ire ke ver ka ke defi fisiringi la nga to titia le sia ta ilo ave pas for ka minga yo pas ya tu sa mau o ka le masani o no fai fo si le fa tu sanga o tu o sa mo a o ave pas ya ngo ka ilo mai laso yo kama ma ku kua lea la yai ma le ave pasi lea wo vai tua tu lo fo fa fonga pa io ainga ma le fioanga me se fo swafa fa sino I wa o fa te ia lava no moni fa te ia lava o le ua fa ilo mai reporti mai sa mo wai na o mai le soifua ma le soifua o le fionga ya lo flealo so ga lo flealo toni le niu ina wo fa te wa tu to o mai ngol update le al to fa va ina forsa la ngona lo fa no po moni lava ia fa mese foi le nganga o le tua fa ma fa tu pa ia o le fioanga e o le fioa le o le niu o le sa fa pito a fio fo ia lo le sa wa lo la do lo ya ma pesua mo fa mantu fio me tua ia tali ulu ai te dani foi ia ale fio la pa ia o sa le valasi ia mese le la tai o tu sa mau mai tua la fia ia talo fai ia moni ai poto ale to tai ia ai se le tu yama ia so fo so wai ma so fo ia le faita wa tu le article ia ole nau lava le sunga ya lo fale alo toni ia ina ia tau faise fai ngai sefe mai ile tele o soifua io e ia ina fa no ma fa vau le tala wa au ina mai ia o maliwa wa uma le soifua tu lo wa le so fa lo fale alo wa pu ma sani ale ma tau ta lo o mai le nei ave pasi ya toni tu lo wa pero fa ya o fa te ia lava ia wala ngai fo isi fa na o tupu mai lava ia e ngofo ia Antoni no fa bela ayo nisio ai le wo faita wa tu le article ta lo fa le tutua io wai longa ele ai sesi ele mala mai ngai pas io ta uro ave pas ia lo li I wai pe na pas tu sa mau ele nga tau level na tau tua tu no fo le fio anga ia mai se fo ila o le fainga malanga le ru tua ngai fangali I to fo mai anga I pia ia ai kulia po le ale fa mai wa tau uti lo tai me te tu dia le fa le fangadi nga o lo fia ka wa ia Toni ele nau Toni upo moni ala utala le fa tu ele nau Toni le to tele ma le tele pe o isi ave pasi fo ia fa pe mai sia fakali le fa ia o si kausi ko mai la pasi fo arulia boni la valango me na vai uta mantau tala titi fo moro te tupu ai tono le fioanga nga e so wa
ke vai ku nga pe ko e sfuru lima mingu ke wa kaunga o mle va le fangari ai e ta usao mai ai o ia toni e bingo ia ngar pasi pe o la ku di taxi pe o taxi la o winga i o le winga le tala le fa pe sa tia fu le tulanga e a o le loto le to inga tangata loto o una tau tua ia fa mai se tu la le nga o le tua pa ia fo i o le ainga wa fo le fa le la ve o tu la mai ia talo fai ia e mo moya manuele fati sa mala ja le lai fa ilo mai ia ta sila le tanga tau ma wele soifua ia nga le pas o ia la ngona mai le loto fa va ma le loto alofa awa ala ve ka vale o soifua nga nei e ka siar ka mo ka fisiringia a ka umai la o la mali liure to tele ala e aka le tulo wa kele fala penga e mali li wel ko kele ma we soifua passes ala e malo lo ina ma lo si le pas ale la o se pe o se tasile le o fa la ve ele nganta o le tulanga wa tula mai i le pas ai o le ala wai ula va ina o mai mal soifua me se ale nga le tua ia me se fo yo le ainga le tele la masa ninga fo e ko ki ka fa sanga yo man tu fa le maula fo i tonu le fo ngolo li ia ma le moto le sunga lu flelo me se fo yo le ainga fa vo o le isi tanto update mai Samoa o le update le fo wa tu si lu ngole newspaper observer fafta ye fo i wantele au te fia ia o tatou newspaper ia o loa tau tua ele ngata o tatou tala o mai le to fava ai na forsa ai tele a fo ina o fa nga ina resources ale ni si o vai nga mai le observer ia wai longa lana tau tua o ka ko we po le ama le aso fina ngalo ma so manantu e fai nga i kuskala mai newspaper ia e tala noa le o nanga o matua fo ile o nanga o le lai lungo le observer le article nei o le ua tusi atu le sunga atu la ipa anga i malo le taupulenga Commonwealth board and organizations o le ua tusi pe e talo sanga atu iai ina ia au maiso lantou fina ngalo pe ama fai ma maiso lantou wala ngona e tusai o kulanga le ua fai ia lantou idai tasila na te mo umale ato ngol article nei lungole o le tustu singa le observer ma o kele me u kango ir koi le vai ngale na o fa soal na ta tu fo i mai ta tu fa soa e fa lau tele fo le time fa so o se o to ngale na le ua bo o i malo ka purenga ya emsela o le office au tu malo le purenga o lon tola man to fo Commonwealth countries o malo o mai o ila le purenga per kangia o lone tona lai Peletania ia le ofisa au tu ka masao ia le fo i mamalo le vei man tanto ila lo malo le tau pulenga ale o la ia le fola ke lele ia le mata upu le sunga tu le epa po te ta io le HRPP le o fa tangi sia ia la ko sanga ngofo ele se kilo mai le mele le tu ai o facilita tu te fa so o ia se me okupu o facilita o lea ua tango au nga i malo le tau pulenga matusi atu i ai masisi le to tele o ila tau kama maku kama kekeli ai maisi ai lava le tūlanga lea ua fai ai le unga fo i lea na pasia le pale mene e le kakau ai ona to e ko ufawinga ni faa mantalanga e fai i mata upu tau le pale mene e ni sui ua fatea ma le pale mene o le isu nga ela o fanga o pisi o misi ya kungi usila misi Australia misi Pasifika misi mamotu ye lanta mai ai o tanto malo tele o Peletania o tusi ai le sa aviam pal mio samo taute mati na le faso le vaenga le sila na update le si update le tula i Samoa o le ua tala i tua le tai se lauli mas fulu afe o miliona mua ai si tu malo e lima e tono Samoa o so isi tu malo e lima le ala ua faalia le nga fia o sui faipule fio ngai faipule po tofi fo o ye tu malo o le usaini le manto uman lua se la wafi ya le ala ua tu le milion o ngai ya ntau sanga le ala ua tala i tu wai mo se la lima sfulu e ona fato ala tu le o le si fa lima ai muria ia tu wai lesi
vaenga muli pa whapena le whaasosoi no le seleni po le miliona. O tu malola nei au fiailo to fanga va au fonoji nganga I fo maunga lua salenga numero lua mafaleata numero 5. O tu malola na le ua fanga solo o le mana ia o le mata upule. Wai to tele o kasi le fisili tele na fisiringi ia e ila tau nei lava ia ni usila tangata mo te fitaui. E pe fisili mai ka kai o sia kai ko falu e wo mo se milionga ma ko kumalo. Ya, fisile ko la le kumano eta umai. Peila ta tango update ta tunga tanga tangi o ka fia. E o ka kai la ko I pipi. Moni ala tala. To tele na ya o feeling foi mai la do mau te fenga ngale ha e foi ni si mau te lotu fa wo me fa pena. Ta te lo le ya ila do la lango le HRP ka ke lo foi e lango fast. Ona te mala ai o le leila ona tanga te ma to te fa so ala lo tele o fo le ma mala mai to inga a wa e leipa wo o kwilis ka usanga ia wo malolo leipa e malolo nesto fa pena ai le winga la tele la na tanga te fisili mai ona fa pea o la sa tau tau fia le la to pe pona dia le la to miliona ona e o le fese e lo ngona mana tu a me se a fo fa ipul e ke ila lo fa ku e wo marco o mo fer ko fo fa fongo foi le committee fa foi le to office auto o uma ma ya fa ku ya la wo uma la nga fa ilo mai sa mo la foi na mai ma to update ya la foi la butala to si la uli mas fudo miliona mo wa fi mai wo kai fa fe kai ya fa fe kai ya wala ngon ma ku fa ipure ke ya ile fa fitai ya la ngale la sa fa ya mana ya inga le lai fa fonga mai a fa pe o nganga e ku fesiti a o te sau mai tu malo nei lo to fanga va au fonoti e ba kuara va fonki a de silia I tu malo le fa pule mai le sai le HRBP lo tuto le uma me il tuto ta sil te mine o ta li ai ya le to lo longo fa sinonga ile ungan meta pule o le to fa mo chut ya o le fo ila sa wa I le tu malo le ngata le nganga ifo maunga numero lua salenga numero lua ma faleta fa la ole fionga o yo le to fa le ngoma tua ya ale vena ale ya te sila na vaenga o talo to lo tupu me ton so tato tro ya male tala la wolunga ton woni usila nei Pacifica Festival le sa te atu le vevesi ile nei weekend ese mai le malolo ya le pulu ya manisi o au ai ole sa patu nei tai Western Springland no fuanga ai masania ia o le aunga lava foi ma tu tele na so o le vai so o le Polyfest fa na waunga ia me se Pacifica Festival mo le Pacifica ma tanga tala tele ia o le fa ai longa lava ma le fa ma tuina o tu manga no me se fo yo fa fianga mai atu motu ese o Pacifica le la fo isa ia ma ai filo e mo tanto tu mai Samoa po o le state Samoa le sa avea ile fionga Elena avea minister o tangata tu motor Pacifica le fionga e au pito to susuru to fai so a William Sio malo fa longia ia malaunga ami fo yo le aso le sa pisi ai ia le aso to nei tele fo fa fianga me sio fa pusa le sa fai mai tai paula na nei vai ngana stupui le dei fo fa un vai aso ese mai lava yau tiunga mau piunga sa pa le fianga ile weekend ala ta to malo longa fo mai fisin ta tu fa so e winga ile menta pule na o fa so atuai o le ua tapa ele sunga ya tulepa chef so ninga amalo o fatasi ai o le fesili o le a le fa la vela vele kupu ya fa wo pe mai amal tato malolonga Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without brows. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.
o lava. Ua whaaprengo whiane le Pacific Easy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le lato au nanga fau e tā ua o le Pacific Easy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le Pacific Easy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le Pacific Easy app. A tau lolo sila I le icon o le whailunga o le Pacific Easy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau leisene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se leni I Samoa, mo ni isi wha matalanga wha so ta le numera, o valu se lau, o, tasi o nono, pea si fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificeasy.com. Oh, wow. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Malo lava lo sai Samoa le toe taliu mai o le Port Club toe whaaftai atu le Tasi Market e mai se fo I o whale o loa ma le tautua le ngantai lea o le Tasi Pacifica Cafe lea lava fo I AGI maua so o se tau mafa Samoa I le tātou menu le nā a le Pacifica menu mai le vaisalo maua le sua whai maua le koko a leisa fa ausi fa papa me umara fa pena e te maua le tātou Pacifica Tasi Market e ngata I leo tau mafa fo I sa pasui o le whaalifukalo po le karukau atu whaafonga le aturu whaalifufai ia o le kale mamoe o le siu pipi ia o le whaspua tau matulanga whapena tele o le tau mawhaspo masima iyo ta mauma whai ai whee maisi o tau mafa whapena i te maua uma le tātou Tasi Pacifica po le Pacifica Tasi Market cafe I GI Whaaftai fo I le whionga lau pipitele junior tala I le nema le Pacific 40 ma le lato fo I aunanga le talo fa voucher ia me se fo I o le aunanga le Digicel e le toi tau whaai loa ina le aunanga la wiloa top up mo Samoa ia mo mawalo wanoa I se ia me se fo o lato Taavale Ford Rangers e me se fo o giveaway prices a le Digicel le Samoa ia langa te lea o le Samoa Tourism Authority Whaaptai tele I le lango soina o proklame Motor Samoa Service Station si vai tele whaapea ia le Colour Shop I Matawhele ia ma le lātou foi au nanga I so o se vali matulanga whapena e te momia o le whaasoai le umi I le nei vanga o le afiafi I le tātou proklame a mata foi o le nei vaiaso au tātou I le songa fuar nei toi whaamalo atu a siata I nisi o lea ua manawa ngā luenga whapeo le te whaafonga mai lunga o le Taavale Lusa wanga I le fo I Monta Malawa pe wai tumuli ia whai malie te whaina le sawa ia ai space malie a whai opoloka le awala ia awa te palau vale leu tele awa te lau vale leu tele ia ai lau vale lo mafau whaale leo awa le lo weekend traffic ona wa fia o la vale fale ina ua tau mai e tinales sa salo kuka le whaatari me mo e ole mata upu mana o tau te whaasoai ia tātou tala o oto lava fo ole mata upu la lea I le vaenga le ua la so fina ngalo I le tusi le ua tusi ai le sa avea mapale mio Samoa I tausanga I tele sunga tuila eba
la doctor ai ono sa ile ma dile ngau le la ua tusi alo ia nga I malo o fatasi au mai so kof so songinga ole ufa Britannia le highlight mai le article le observer writing to the Commonwealth to intervene e ka kauonga ko mai to tonu e au mai sa to so songinga I lo mafkianga o le fisidi la o le ale mafatianga ona o le tu lae ua tapa ye sunga tuila e pasif so soninga malo o fatasi mai la ko umai fa uruinga malo o fatasi e fa bea ua satia ona right mona ya te tau fa le tangata e te tau wai ona saoloto ana saunoanga manatala freedom of speech o le saolotonga e te tautalai se ufa fengo fie But tu fo ile unga le na uma ina ua mai a ona joe teu tu la fono tu mau le mota ma to fia ai le sa avea ma sui tai o le HRPP por vanga fa up fai e pupia ya tau antagata le na to fia I lo ia ona o le finangalo o le parlemene ma le fonfitalai e le kakau o nga songa fa a wange mea o le fea ngai o se fai ngā malo ma se sui kai o se tua ngai pile acknowledging a mua me le lana fua yo na tofia ngai ko silfia le case le tofia lo ma pasia tu tonu le parlemene o le a se ia le tofa la wofo e le sa avea ma sui tai e fai ma tai o le vaenga o le tuagai o pule opposition leader tai o le tuangai ia ai se marka ia o le vaenga fa au fai le HRPP le ono tu mau pea I lo na tu tai inga I le sunga tula epa e umalanga sa uma fa ma oki me ia ai sa wai lo matua patatua e le ko e mafai fo I se ua fa sala ma ele o fa pela o tau ele ngata o lo o tupu ya tula epa malimoni e ono ave foi la ua mafa tai ina o le tu la fono ai o se tu la fono ua fa ta oto fa a wivi ma la fua mo e uma o le a fai aku le mauka ma e o lo o tutonu la vor mauta ai la tau solia le atu la fono le aku la fongo a fa malo lo o e pe ku mau pe le ku mau umi pe pupu e le te tau ona e toe tala noa ina fa alaua I tele I tua mata upu ua maea ona lotea ma pasia ele parmene po maka upu kau parmengi winga le nantala e mawhainga e kaukala I kua tato whaia le ngana whaingo fie e mawhai ona whaahari o manatu I tua ao la vea I oe le kaimi le suspend ai oe e mawhai ona whaahari o manatu I tua ai o mata upu whaaloto I whale le pale mene wa ta oto ona whaiunga ma me whapenga e le a fia la ona e toi whaitio ina kusa le kakaunga e whaasanga tauma e whaakauma kakauinga ai mawhai lava ona open lau tala noa e vaenga e le o afia I fua le tūlanga lea o tūlanga mamalu o le pale mene tau mōma peita ila e pa o papa I whaafonga le sunga tuila e pa e le o talia mai e le o sao I le whaale liu wa le sunga tuila e pa ma le tō whaale ala li pule le la le na lea ua mai au le surufanga le ta oto le loma lupe fo I le lafo lua le manga e tusai o le wha masinoina o le keisi lea. Ai ua le ngakala I taimuni nuu le a apa a le taitai o le HRPP. Ai ua la asia lau o le fō. Ma la asia atu vasa ma atu maunga e fia ma maila e fia. Ai oi perkangia kele ina ia tā pā se fina ngalo ma se fisoso ninga mai pulenga o malo o fatasi po malo le tau pulenga. Commonwealth. Ma kua ia manino fa Samoa malo o fatasi United Nations. Malo le tau pulenga Commonwealth. Tau pulenga I kau pulenga perkangia. O mea mele amatanga whatever. Lea la via fo ma tātou. Malisia tu motor Pacifica ke lo isi atunu te tele la.
O ingala le wo oile. Ai te aula. Taku kala ngo ia, sa oile tala foi. Tatu tala no ia i rungo le vai nga tailu tatou lo so sira fia maro uloa. Ta dia tu o patatua. Ai tatou fa soa o oio le tangata nu o Samoa, o le tangata nu o Samoa. O le fesiri lo mafau. O le a kongu se le ano fale o le nau o le sunga tuila e pa ia o i perekangia yet ele o koe avea makai o le kuangai. Ai tau po mele winga o la utala. Ele o toi avea matai aloa ia o le ituangai. Uana o se tai o le HRPP po le vaenga wha aufai. Ai o loo wha malo loina. Yet o le alawa ngaure ka ngaka o le wha sala. E kusi o i ka ngaka lai o lai sao whawhai e le o wha sala. Pea koe fu. Inga ia whesosoangi mai i longa case. O lea pe ua kaufiofia na ia tatau e lona atunu. Now, ai o kere ia luaru ke isi le vaenga le tau te whasoai. O e toi mana tua fo. O toi mana tua fo i e tele ha taimi fo yo paia inga mua o tu la isunga tu la epa. Kasi le fi ngau winga ia le sunga tu la epa. A o vea mapale mia. E le i fia kele. I whainga malo mai fafo. Yeah. E whaale i fia kele le influence ma le tele mai o fua. Kele mai fu i or lave mai fu o malo mai fafo. I tonu lave yo samo. Pero ai se malo sa kele nga kako fusi. Sa kele nga fusi ma sa moa mai le isi luas futo saka tona iatu. O sa inga. Penga o sa inga le tunu una peina tele a ina talia tele le o atu ma tato whainga pa anga te mio le o tula ile. A ore kele o isi malo le kaupurenga. La vea ima pere kahangia, au se kalia, o ngi usila, o hauma. I sare i kele nga, sa tele na le i taudia tele sila kula e pai nga kai. Pinga o sa inga le tato main source fu ile le meana. A o le la wako pungi le mea lea. A le la wako e kapaku ria kakama to a pai o. Se ema ia li se kofu soangi. O le mea tonu le la fa sa taulo. Ia. O le wa matua pe o lana tilo. Wa matua i sai dia abuse uma mea tauia. O le winga foi la utala le fa so le vanga le foi mali yo mata upule. E be interesting se tatu tilo po le ase tali mai le malo tau pulenga. Po ila tau committee po ila vale walu ye le kusi. Piano verde te sila le article observer nae falau tele ai wo manantu mai tatu faso o le winga le tau fa ya tuai o le asanga fai lava ifea le neimea o le ke le problem la tio lai malo tau pulenga they have their own problem. Domestic problem, international problem, or you name it, they have very serious issues ma problem. La to te focus ma ave ira la to fa mua. Ale ole ato e avadulo no winga wale ma fai e tato ona fofo. Ole fisili ku kasile. Wale e se fa atua ina ole kuala lo fa fea nga. O koe fa ukua fo ingi fa fea nga ile mea. Alo poponia le la fa yantula utala le fa pe fo itate e tau fiofia. O le na fa manusina le la unga le fionga le aki epikopo ma share solo le to tele. Manino ia kasila le au una le tu ngakala ngo sa o ia. Sa avir fo kwanga. Fa ma vai roa. Ya alanga lela wo mangingor kali mai ile na sau no le fionga aki epikopo ele o le ngia pe tulo ele tau tala fa ole fo ile tai ole kalisi Samoa katoliko. Ale wo umona sau no ma talifa mai ele isi anga va ya longo winga la wo mawar kali nga me ole winga o la tala
ua le kalia lava i le sunga atu ila e pani tu ua lalo mua tala lei. Lua, o le anganu. Tolu, o le a se kua lalo o longa a inga ma longa a fioanga. O le a se tu ua lalo o afi. Feko ole mama o le mea ua koso i aile mata upu. Ai se a ole a ka pa mai ai ia malo o whaatasi o mai fue fofor ka ku whawhikauli. Whaasoa. Malulua fa unono pena o whai antia autou ia vaenga i langolango le fast, langolango le JPP. E langa ele ma whai pea no o whai antu. E te le fo sia nga a meo tanto tau whai lei o le whaasoa whalau i te leanga ana whaapea fo o lewa ua a apa whaapea la auli pe a apa whaapea le fionga i le paramia to i paramia. E su e fofo mai fafo inga ia fofo el fafika aulia turo tuila epa. E alu ai whaarka ku whaasoa, o whaasoa sa oaia. E ono a apa fu e fofo mai fafo. E kau ke o fu e au maingi leo mai fafo ma maingi si e o mai e whaini fofua ngā me, o le winga nā lau tala. A o le fesili ku mera kasi lo ma fofo. Ua le au ngā totonu o sa moa e fofo o le whaafika aulia. Pe ona ole va ai mawalalo. Pe ona ole va ai mama. Ua le tauli ai le fola o whaafia ngainga. Ua le tauli ai se tu alalo a Samoa. Ua le tauli ai se tu alalo a ainga. A le ua, ia le lala a apai paralangi o mai fai. Ole a apai i. E koe o mai ei mai. Koe wha mangaku mai mea ngā whioki e o ka kukua a. Ngā fua in ka kukua kasi. Wai maa ale o le mea lea. Moni ala utala. Ke lore maa fua ngai le na pi fuaro ulo toi le mea lea. O le koe a apa i papalangi ngau mai wha polonga ka kou i kuaku o le kasi iwa o ngolua. Anga ngā pūrea ka kou. Ave ese mai a sia mani take over tātou e Peritania. Eoi. Le ko fa e moku me le uma perkangia o faisi mama o kele fa fia nga perkangia ngi usila nga ko kela klaka ya sa mo i fo ko te ko a o ngi usila a o perkangia nga ya sa ka ko kolongi polonga amor polonga o le ka ko a pa le lima o mea sa kuwe fe kuri nga i solo ile tulo ile la au malo si tulo fa fonga sa mo koe apai fo i koe o mai e koe a mai se la kou. Lono winga o le la tātou toe apai toe tau ave o le pule sa o pule mai o. Kalo fai. Talo fai la na fu ai. Tango na yo lo fa no i leve. Upo monia. Le ngai mamai al tava i ona fulu. Ka kiroko sa moa mongia. A fai a ua. Lava wa kou le wha kua kua inga le au whaingaruenga le kua kuloua. Ar kulafong. Ia langa kasue singa mea ku ke le wha kua kua inga kulafong. Paula leo le mea maua. Le la a koe la ua kua ima meo le mea papa e la kou ia isa moa. Meo le palangi. Vai oi whamsingo ngai whaingi. Matua mamasangia ngai lo ia o tamawhanau a Samoa. Le ai masesi o koe karangoa ingi lo ia Samoa. Ioi. A karangoa kui lo ia Samoa e lauru vale a kuloa a o ile utango au ai QC me ora QC ia por KC vai tanto wala o watu tama papa vai lan tanto le melo ye ke le ale fa le to fa so na le vanga le fia ya o mana tu ya ele a fia fu le o nanga lo tele ai ia te pen of atu ango se si fo yo le malo le lo te fire mele o le ma fire malo nga run Samoa ai o manga o mangi usila yo ko run fa ta sil malo le ai la tau ke makwa ka ko ku fo makike le ai fast ka film nga ile sa ai langa o le ai ta te tiro atu se pe yo le ata ti malai nei me pe yo ya ka ke malai o telefo ilo ka fia kilo se yengi ngai vaenga se criticize se fa nga malo la to o pomonia se o ka kilo kwa ia nga o pomone kwa ia ngo ka falongo kwa kufa ma kufa makafale mai e ngisi o tu malo le fast ia tu per million ai se fa sanga fo ia ma to por kala me se fa se tala
ia langa e whaingata, e le o mawhaiona o le halawa kirokiro. E o ai nei tū malo i lantou, o lo lango sua le fast. A le avaku a le structure sa o le mea ia ma le avatu ia le tau proposal sao. O ia sa o ia le anganga ka miki e sauri ase mea i le karia fo. Se longa wa avatu mautu. Le ngor fata o tonga ngau le alafua, e le si ia le fast e fasa vali le i tar pipi le ai, o e muli tai i whainga whaavai, o e fo i nā e saa i ai sua o le whainga malo il milionga. Pero whainga fie. Le lala nā e le wha maru nuro fi ngalo pe whapea mai. Aia ale le i tar pipi whai kua i wha soa. Ia, o lau kalala. Ole ua tango aulai o wa. Ole anei lani tala. E upi interesting si tatu sa ili. Pole hase kali mai. Ai a kali mai fo ile malo o fatasi. Would it be matter? O fisilinga. Ai antali melan malo o fakasi. E lau ki kari me whapengei. Pare menge. Seko mea ngai. Seko mea ves. E pulea mai tua. O toi pulea mai e malo tau pulenga. Langa o leia tātou whiwhiringa sa oloko kako keo e se pia kako ke i pēla lo malo ko pulenga. E au noa male toi pule anga le whana tulo. Whalala mai a oe mingohi kamakau mingohi langa vane. No way, ho sei. Bore ko inga mea. Wa pule her kamalo makua wa pule ha Samoa ya Samoa. Maka ukia le mea la toi vai tu iai. La toi tau whaofi mai le ulor ka mea la konkuro war whafonga la tunu. Yo wia lalana le no fa so fa pe tulo wa. Le la kau koe, la koe apa malo ko pura. Fa fela pe fa ka oko mai la malo ko pulenga se ala fua fa pe mai. Se uma mengang fer ko par menge se uma me la la me la e tau te fia. E ke fia la pe a koe mai malo ko pulenga koe fa sa me ia. A o ani me o sipa. O le ama fua yo na apa yo. Ai ua vale tu lima lo tanto butunu. O le enkanga ka poko. Pe e ta mau lava le tanga telo no fa molunga e nga o ia kanga ka poko. Fa soala ne vanga le fiafi. La si ukor ka ko fiva. Ta tuli matana wina. Pe o kara le ufia singa. Po feo tua, po le ale tua, be interesting. La fo tu langa o le anta o tu ye. Ai o tatou manantu fa lo tu i fale o sa mo e mangu longa kungu. Ka kere koe mawhainga la vaka kali le mbore koe o mai o ngi palalangi. Koe kau wha au fiofi mai, ma koe wha manatu mai le mea na polonga, ma wha mawina i le toto, ma sa antulou sa mo o tua a walango mautia sa. Wha mangalo se leo, ma se wha mtalanga wale tauto mahli, la fui fonga matele. Ea, a e marui o le tua le ne fiafi, tatu proklamelna. E le tauta ya, anga le mai le tua, wha ma e no faivo le ne fiafi, me se riso e la tau watu sif po, wha manui le tua le ne vanga o le fiafi. To ona se te fale malu pio voliko fa so foi na mai manuia. Welcome to Moto Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou a inga, o lo alala i atu no mau. We will see you again. God bless.